Hai jotono sajakam angke Logendro Msa kenono aini blog Msawo kabo ang sani mokau ke bose ang 1 tarik Februari 2026 o Guwahati ni flyboat load ke faimo ingke tinike 8 tarik yo se khali mo kebre khengni ingke ang Guwahati ni 1 tarik yo baikho biha horni 9 ta baikho bimo rawo 3 tarik yo ke supaya ke 3 tarik 10টা 11টা tei salni 10টা 11টা rawo supaye je malla sonai rok party rono phone khemose ke tingle khali ya khna yo khali khenai ye sar ana ke sa ke acha ঠিক আছে একদিন দুই দিন রলে মাতমু ye toha ke aboni te sading 4 tarik ni salo ke ang uchit party no phone khebya ke phone receive khiya ekta derta ne pore ke party phone receive khiya ke phone receive ke tingle khali ya khnai khenai hebya ঠিক আছে khnai phomane phira tongphia abo te sadai pholut khali ya umdang ke ba brown ni godown no malpo ke mani order khifi chongle chong boa ke truck chole nai ro fix khorso bai chole nai ro ke onek khoksui masi brekheng mi khoksui ma ingke chung saltham sabri ke supaye khali ongye ferot nai naung na ke ferot ma jaga oro se 5 din 6 din achuk tok nai ingke chini babok je khorso ma bimole chongle bachi yang thau na ke ra ke chatma puja ho kroin thanai ke botti boni rang 5000 de 6000 bache mo abo baise चले फिर इनके नोखों को तुम्हारा गोदाउन में माल हो तो ऑर्डर क्यों करता है जब गाड़ी आके पहुंच गया तो तुम खाली करके भेजो एक गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भी है और ड्राइवर का खर्चा भी है यही बात समझना चाहिए पार्टी वालों को तिनके हर को जे चादे खाली ले खे फिग्रा बस रिसीविंग से माइनंग या रिसीविंग के और tawan no borto lakho bai thang ye receiving lai nang thami am ba ye receiving mana ya tini ke no thang phi se gari teng se khna aidrei train be phekle phi se la phei phene se wa nasuno jotono ai blog sawo kabu ke sa ano nang khru ye lai ro khekru lai jadi na